Imam ovdje da vam pokažem paket, jedan vrlo zanimljiv. Mnogo duplih stvari istih ima, što mnogo isto tako govori. Kad je u pitanju određene saradnice rade tačno određene stvari. Znači, bave se samo tim. I tako, znači imamo ovdje da vam pokažem paket koji je stigao, malo drugačiji nego prošli, tako da pogledajte. Znači balzami sa gavezom, to je balzam, znači živkost ga zovu. U svom sastavu ima glukozamin i hondroitin, balzam za tijelo sa uljem, prirodnim uljem eukaliptusa i mentolom. U svom sastavu također ima gavez, vrlo jak balzam. Glukozamin, hondroitin, eukaliptus, mentol, gavez, znate vi šta to znači? Za sve bolove u zglobovima, kostima, povredama, znači bilo gdje u tijelu, čudo od balzama i vrlo pristupačna mu je cijena, da znate. Ima ih ovdje ne znam koliko komada. Također korijen balzam širokog spektra. Tu vam je 17 vrsta divljih sibirskih biljaka ručno branih je sve u ovom balzamu. Znači ovaj balzam skida temperaturu, otklanja bolove, detoks tijela radi, znači mazanjem preko stomaka podstiče detok jetre, natapanjem stopala u kupka od balzama, na primjer, podstiče također detoks preko stopala. Čvoriće u grudima, ciste, razne upale izvlači kroz kožu djeluje, grlobolja, upala pluća, bronhitis, ja ne znam, nešto ću sigurno zaboraviti. Znači, bukvalno balzam to radi. Ako nekad, u nekom slučaju, kod je isključivo, da kažem ne isključivo, kod jako komplikovanih situacija gdje su jako veliki bolovi sa kostima, zglobovima, nekad nije dovoljno samo ovaj balzam, odnosno potrebna su ova dva u kombinaciji. To, ljudi moji, niste svjesni šta ovo znači. Znači, ova dva zajedno udružena, ne postoji, ne možete naći na tržištu nešto da tako radi što urade ova dva u kompletu. Znači, ponekad može mazanje, a nekad je potrebno obloge. Zatim, kad se skine ovo, ako je obloga, nakon mazanja, nakon 15 minuta, nanosite ovaj balzam. Više puta dnevno i vidjet ćete čudo. Također ovaj balzam, korijen balzam, ljudi koji imaju probleme, bolove u bubrazima, znači upalne, žene recimo upale neke, ne znam, jajnika, mokraćnog mjehura, ali isto tako problemi sa bubrezima. Dovoljno je mazanje plus malo čaja, brusnice, kapsule, imamo i njih. Ovdje imam baš klijenta koji je poručio, ima kamen u bubregu, ali zbog tih bolova, znači ovo neće istopiti kamen, postoji program koji topi kamen, ali on poprilično skup. A ovo je uzeo za prosto da mu olakša te bolove i funkcionalnost tog bubrega. Znači, korijen balzam djeluje i na takve bolove. Recimo, ovaj korijen balzam skida temperaturu, to sam zaboravila da kažem. Mnoge mame ga koriste za djecu jer skida temperaturu. Ja sam mojoj Teodori više puta, znači ponekad ako je jako uporna temperatura, na primjer ako moram da dam baš brufen ili paracetamol, onda dam, ali uporedo sa tim, ako onako divlja baš temperatura, onda korijen balzam, izmasiram je korijen balzamom ili je samo ruke, dlanove stopala, grlo, pluća, čelo, na primjer onako je samo malo pređem kroz 10 minuta. Ta temperatura koja je divlja, koja je uporna, bukvalno je smiri, zaustavi, a ako temperatura nije toliko tvrdoglava, da kažem, na primjer situacija često je bilo sa Teodorom i dan danas,
često je bilo, ali dan danas, znači kad ima temperaturu, znači koren balzamom mi to djelujemo. Ako je 38, znači kroz 10 minuta već padne na 37, bez brufena i paracetamola. I mnoge mame su se uvjerile u to. Bronhitis, upala pluća, te respiratorne infekcije, koren balzam. Znači obloga, slobodno na pluća, svi se nešto boje. Znači ovo je antiupalni efekat ima. Ja kad sam koronu imala, čitavu bočicu sam potrošila koliko sam od upale pluća, koliko sam stavljala obloge i plus iza na leđa. Tako da, i evo vidite koliko ga ima, znači ima, nema veze, nije, vidite i sami koliko je to balzama. Nije sve moje, nešto i od saradnica, tako da eto, to je što se tiče balzama. Aha, evo ga još jedan. Šta je ovdje ima, nešto još da... Dobro, kolagen, riblji kolagen, peptidi kolagena morskog. Ovo je prosto čudo od proizvoda. Znači, tako su ga naši Rusi napravili da daje bombastične rezultate. Djeluje na zglobove i na ljepotu izvana, na fizički izgled, na kožu, na oči više sijaju, kosa dobije sjaj, nokti su ljepši, kompletna koža dobije onako ljepši izgled, a također hrani zglobove, vrlo pomaže kod zglobova. Zapravo i mnogo više djeluje i na zglobove nego na kožu, kosu, notu. Za kompletan koštani sistem, da tako kažem. Imamo ovdje kolagen, znate već taj kolagen, ja sam dosta pričala o njemu, Beauty Drink kolagen. Razlika između ova dva je ogromna. Ovaj pomaže i kod zglobova i djeluje i na kožu, kosu, nokte, ali možda čak više malo na zglobove, a ovaj ne djeluje na zglobove. I ovaj je iz peptida morskih ribljih i ovaj kolagen, a ovaj je biljni. Znači razlika je i ovaj je isključivo za ljepotu. Nije za zglobove, znači kosa, koža, nokti. Znači poslije ovog kolagena on je brži. Ja mislim da je on brži. Nisam sad sigurna, ja lično još ovaj nisam probala, ali znam po klijenticama. Ovaj mi se čini, možda što sam samo njega probala, znači za jedno pakovanje ovog kolagena, znači to je to je 8 doza, 8 dana. Vi nakon ovog kolagena imate lice, izgled kože, kao da ste bili na estetskom tretmanu čišćenja kože, onako kad vam koža sine, bukvalno. Kao nakon godišnjeg odmora. Ma to ne može ni da se ni sa tim uopšte poredi. Bukvalno osjeti se koža na dodir, kompletno. I plus što je ovdje razlika, ovo je čisti kolagen, peptidi kolagena morskog, a ovdje je i naravno plus vitamini. Sam malo vitamin C. Da, plus vitamin C. Ovdje također vitamin C, kolagen i hijaluron. Zato je ovo malo možda brže i jače, jer hijaluron bukvalno daje tu hidrataciju koži i blistavost, kako da kažem, i popunjava borice mnogo brže, one rupice, one linijice, znači ono sve neravnine na koži, zato je on brži. Hijaluron imamo i u kapsulama, ali ovdje je kombinacija kolagena, hijalurona i vitamina C. Predobro. Znači, to također sjajna kombinacija jeste koristiti Chronolong. Chronolong, na primjer, i ovo. Pa to žena ima da sija, to žena ne može da zamisli šta dobije od ovog. Ili recimo Chronolong i ovaj. Žena koja više želi akcenat na zglobove, na primjer, a da onako i sine sva. Dobit će na sjaju, na ljepšem izgledu također od Chronolonga, a dobit će Chronolong je proizvod koji djeluje na hormone, može da se pije preventivno, a i kod nekog hormonskog disbalansa. Nije hormon,
prirodno djeluje na regulaciju hormona kod žene. Preporučuju ga naši ruski doktori nakon 35. čak i 30. godine preventivno, da kad dođe vrijeme za klimaks, menopauzu ili recimo PMS, taj kako kad nas hvata, da nas ne hvata i da taj klimaks ne dolazi, menopauza ranije, a i kad dođe da ga prosto ne osjetimo. Mnoge žene koje imaju hormonski disbalans, česta krvarenja ili česta krvarenja, pa to mjesecima traje nekad i godinama, ili žene koje ne dobijaju redovnu menstruaciju, kojima kasni po mjesec, 2, 3, 4 i 6 mjeseci, one žene koje su koristile Chronolong, kojima sam ja preporučila Chronolong, uz čišćenje uz detoks, uz ove proizvode, ne mogu sad da vam, neki od čajeva, zavisi, čaj se prilagođava individualno, nije ovdje sad sve, sam malo. Žene, nemam ovdje pik, žene koje su koristile, znači, proizvode za detoks, uz Chronolong riješili su probleme sa hormonskim disbalansom, nešto što doktori nisu mogli da riješi. Znači, hormonska terapija se ne pije uz ovo, znači, ili nema jedno s drugim, ali itekako rješava. Znači, žene koje nisu dobijale po par mjeseci ili ta neredovna menstruacija, a da ne pričam svi ti simptomi koje žena ima u tom slučaju, kroz u prosjeku 15-20 dana ona dobije menstruaciju. Ili u nekim malo težim slučajevima baš treba biti mjesec dana pa da dobije taj ciklus. Rijetki su slučajevi gdje je to malo potrebno i duže. U svakom slučaju 3 mjeseca korištenja detoksa i Chronolonga da se malo to dovede u red. Ako ste preko 35. godine, preventivno stalno pit Chronolong. Znači, nema prekidanja da biste bile žena koja sija, bukvalno žena koja je libido tip top, što se kaže, žena koja je raspoložena, jer ovo djeluje. Također u svom sastavu je, sad ću vam reći, hijalurona imate u kolagenu, vitamin D3, vitamin B9, znači ta folna kiselina. Šta još sam malo? Sastojci: taurin, ekstrakt sjemena soje, želatin, gelistin, folna kiselina, crveni i crni oksid gvožđa. Vrhunski proizvod. Ne znam tačno sve da opišem sastav, ali hijaluron odlično znam, vitamin D3 znam, B9 odlično znam, bolja koncentracija, zglobovi jači. Hijaluron, znači, djeluje i na zglobove, na kompletnu kožu, malo prije sam pričala, znači, šta znači u ovom kolagenu, gdje je hijalurona imate, a kad pijete, na primjer, Chronolong, koji vam, znači, ima u svom sastavu hijalurona, vitamina D3, vitamina B9, također vam ima širi malo uticaj, kao slično nešto kao, znači, na ljepotu, mislim, djeluje kao beauty drink napitak. Tako da svaka žena treba da pije Chronolong. Žena koja ima često krvarenje i kojoj to traje mjesecima, ja preporučujem uvijek gvožđe uz taj program, da prosto, jer obično je najvjerojatnije tu prisutna malo lošija krvna slika ili manjak gvožđa ili hemoglobina, a ako nije, onda preventivno. Naši ruski doktori preporučuju ovo organsko gvožđe, lako je usvojivo, nema mučnina, baš onako lijepo, što se kaže, lijepo sjeda. U vrijeme menstruacije svaka žena da treba da pije ovo organsko gvožđe, a kad je recimo često krvarenje, obavezno, znači ja preporučujem gvožđe uz Chronolong, uz taj program, dok se hormoni ne dovedu u balans. U ovom gvožđu organskom također imate vitamin C, vitamin B1, B2, B6, B3, B9, ekstrakt korijena ženšena.
Da li postoji ovakvo gvožđe, da vi znate? Ne postoji jer je patentirano i ne postoji ništa slično na tržištu. A ekstra pristupačno cjenovno, samo da znate. 28,5 maraka je kod nas u Bosni. 60 kapsula. Šta reći? To samo mogu naši Rusi. Turbo čaj koji postiče detoks, pomaže kod mršavljenja. Šta reći o njemu? To poboljšava probavu, zatvor. Novomin, najjači antioksidans, ne postoji ništa ovako na svijetu. Pravili su ga doktori onkolozi. Prvo je nastao znači, za ljude koji su od karcinoma oboljeli i koji idu na hemioterapiju i zračenja, da potpomogne kod tog liječenja, jer čisti ćelije, zdrave ćelije štiti, a napadnute ćelije čisti i oporavlja, a ona štetnost od tih terapija je manja na ostale zdrave organe kad se pije ovaj proizvod. S godinama, to mu je namjena, čisti teške metale iz organizma. S godinama je njegova namjena postala širokog spektra, za čvoriće, za ciste, za razne još dodatne probleme, da kažemo, u organizmu, jačanje imuniteta. Znači, jačanje imuniteta. Preventivno sad može se koristi, a i danas smo svi negdje klimavog zdravlja, teških metala smo puni, zatrovani iz vazduha, tako da danas se preporučuje preventivno i obavezno da se koristi Novomin. Znači, on djeluje kroz našu rijeku života, našu limfu. Limfa naša je rijeka života. Kad je ona čista, kad je ona zdrava, mi smo mnogo dobro se osjećamo i odlično to znamo. Tako da ovo je odličan proizvod. Ja i Teodora ga pijemo već par godina, mogu da ga piju i djeca, znači odrasli, stariji, prosto. I samo je bitno doziranje. Znači ne pijete onako kako piše ovdje, nego onako individualno kako kome se određuje. Zatim, dobro, to sam rekla, znači imamo ovdje limfosane Pure Life, detoks prašak, ja to zovem. Ovo je prašak široke namjene, za digestivni trakt, antialergijski, antiupalni, antivirusni. Ovo što radi ovaj prašak, znači kod problema ima blagotvorno djelovanje i na parazite, znači blago djeluje i na čišćenje parazita, također mogu djeca da ga piju i odrasli, znači ovako, ponešto ću spomenuti, ali trebalo bi dobrih sat vremena da ispričam sve što radi ovaj proizvod. Znači, prvo što čisti organizam, čisti digestivni trakt. Samim tim, kad mi čistimo digestivni trakt, kad su naša criva čista, criva jednako mozak i ostali organi, znači jasno je. Recimo, ono što sam ja primijetila kod Teodore, moje sad zadnje vrijeme, a i mnogi tinejdžeri i uopšteno često žene, koje imaju problematičnu kožu, sklonu aknama, nečista koža koja je, kad krenu da koriste recimo limfosan, ponekad uključim i Novomin i recimo turbo čaj ili recimo detoks čaj ili neki bilo koji čaj, da je on upratnja, da on radi tu drenažu, da čisti, osjeti se promjena na koži. Te akne, ta nečistoća, znači lice se iščisti. Vrlo vidno. Ljudi koji imaju problema sa digestivnim, sa želucem, znači helikobakterija, gastritis, sve te tegobe, odličan je. Tako umiruje, tako regeneriše, tako čisti te bakterije i te sve napadače. Poboljšava probavu kod stomačnih virusa generalno, pada imuniteta, ja ne znam šta još nisam ovdje rekla, predobar. Kod upalnih stanja u organizmu, pa evo piše na njemu, znači definitivno i svako ko ga uzme može pročitati. Kod boljeg varenja, boljeg imuniteta, jačanja organizma, za digestivni trakt, doprinosi znači boljem zdravlju, imunitetu. Dobro, to je to otprilike ukratko napisano.
ali njegova namjena je predobra, preširoka i neću o njemu više. I obično se pije uz neki čaj, može i sam, ali uvijek bolje bar čaj kad uz njega ide ili kad ide recimo novomin ili kad ide neki još vitamin. Znači čaj detoks koji ima problema sa probavom ili radi neki detoks, može ovaj ili može turbo čaj, bilo koji od tih. Kapsule brusnice i medvjeđe kako se kaže već, grožđe za urinarni trakt, kod ešerihije, kod uopšte upala tih nekih bakterica u urinarnom traktu. Ovo mi je za klijenta koji za kamenu bubregu, zbog tih upala i tog svega, lakše prohodnosti, znači korijen balzamizana za mazanje u predjelu bubrega, brusnica kapsule i čaj za izmokravanje, za čišćenje. To je neka blaža varijanta. Imunotoks, dječje kapsulice za... Jesu kapsulice ili šta je? Nisam imala iskustvo. Žvakanje. Aha, tablete za žvakanje. Ovo vam je sa šećerom je. Ja sam mislila da je bez. Ali možda je to šećer iz voća, nisam sad sigurna. Vitamin A, C i D, namijenjen koštano-mišićnom sistemu, energetskom metabolizmu, imunitetu. Jako zanimljiv proizvod, jako dobar i jako pristupačan. Poslaću vam link, malo bi trebala i ja da se informišem ovom detaljnije, ali generalno za djecu za imunitet i za žvakanje. Djeca koja vole, na primjer, slatkiše, vole bombonice, vole nešto da grickaju, ovo je odlična, recimo, zamjena za neki slatkiš. To je poenta. Niacinamid maska. Maska za izbiljivanje, maska za generalno sve nepravilnosti, neravnine na koži, za fleke na koži, bubuljice, akne, upalna stanja, probleme sve na koži, šta god, bore. Znači ova maska čudo pravi. Kad imate još uz nju i kremu za problematičnu kožu, kremu nanesete ujutro, masku uveče prije spavanja, znači na očišćeno lice maska, i masku ne skidate. Ona je bijele boje kao krema, znači i odmah se upija, znači nema nikakvih tragova da ste stavili išta, kao da ste nanijeli kremu. Ujutro umivate lice sve regularno i nanosite kremu za problematičnu kožu. To bukvalno nakon prvog nanošenja primjećujete razliku. Za mjesec dana bukvalno imate da prikažete slike prije i posle. Dovoljno sam rekla. I BCA kompleks za sportiste. To znaju sportisti, ne znam puno o ovom proizvodu. Aminokiselina, mislim da je to. Jeste. Namijenjen osobama, znači, koji se bave sportom i intenzivna fizička aktivnost. Koristi se tokom treninga. Detaljno o tome mogu vam provjeriti koga bude zanimalo, ali sportisti znaju šta je ovo, tačno šta radi. Ja nisam baš nešto upućena u to. To je to. To je to, šta da vam kažem, vrlo zanimljiv paket i nadam se da su vam korisne ove informacije. Detaljnije pišite u inbox osobi koja vam je poslala ovaj video.